Yesu ashimwe, ndakuramukije mwene data, shima n'Imana yakurinze uyu munsi, ukaba ubyutse uri muzima, ukaba ubasha gukurikirana iyi video, Imana ikaba yakugiriye neza ukaba ugihema. Ni ukuri ni byinshi twashima Imana, niyo mpamvu ntanguye nshima Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze kukuzigama. Uyu munsi nshatse tuganire ku nkuru y'umugabo witwa Yefuta. Yefuta yari afitaniye umuhigo yahigiye Imana. Wari umuhigo ukomeye cyane, wari umuhigo ugoye kuwuhigura. Nkaba mbonewe no kubarira inshuti mwene data munkurikiranye, niba ari umuhigo wahigiye Imana, raba uwuhigure, ni utekereze ubuzima bwose waciyemo, uhigure uwo muhigo w'Imana. Ngira munkurikirane mwumvirize neza uyu muhigo w'uyu mugabo Yefuta, ukuntu wari umuhigo ukomeye, ariko kuko yarazi uwo yahigiye, yarazi uwo yagiranye amasezerano nawe, yaciye awuhigura, wari ugoye. Uwo mugabo yitwa Yefuta, duhereye mu buzima bwiwe, yavuka kundi mugabo, yarafise umudamu. Muri Bibiliya bakubarira ko yari maraya. Yego, urumva yamubyaye kundi mugabo. Amaze gukura, abandi bahungu bavukanaga baramwirukana agende, ngo imigabane ya data ntuzokoraho. Yefuta aragenda ajya mu gihugu cyitwa Tobu, aba ariho yigira. Ariko turavye neza ubuzima bwiwe, yabayeho mu buzima butari bwiza. Haranditse ko yari mu kagwi k'abantu bambura abantu, mu yandi majambo yari nk'igisambo. Ariko muri ubwo buzima yigiyemo kurwana, yarazi kurwana cyane. Hageze igihe igihugu kiwe kiraterwa, nuko bavuga ngombwa ko bamwitabaza, ko bari bazi ko ari ingabo ikomeye, bari bazi ko azi kurwana. Baragenda ahantu yabaga, aho muri Tobu, baramubarira ati turakeneye uze tujye kuturwanira, kuko igihugu cyari gigiye guterwa n'abantu bafite imbaraga cyane, abamoni baguma babatera. Nuko Yefuta arababwira ati mwanyirukanye mu gihugu, none ningaruka muzemera ko mbayobora, nimara uhoraho nta gutsinda. Ibyo yari arimo byose yizeraga Imana. Yesu ashimwe cyane. Nshuti mwene data, ndaguhamagariye intambara yose ujyamo, wizere Imana, ushyire Imana imbere. Baramubwiye ati turakurahiye ahera h'Uhoraho, nubatsinda ukabarwanya ukabatsinda, uzoca utuyobora. Nuko Yefuta aremera, ajyana nabo, baragenda muri icyo gihugu, basubiranayo nyine. Urumva yari yarahavuye, ariko yemeye ko basubiranaho. Baragenda, Yefuta ajya gutera ba bantu. Ariko twumve ikintu yabanje gukora, ngo Yefuta yarabanje asenga Imana. Intambara yose urimo, banza ushyire Imana imbere, banza urungike Imana imbere. Yesu ashimwe cyane. Nuko Yefuta arasenga, ahigira umuhigo Imana, arahiga umuhigo ukomeye, ahigira Uwiteka umuhigo. Nuko abwira Imana ngo ningabiza Abamoni, ngo uzobanza gusohoka imbere y'umuryango wanjye, ngo nzomugutambira ngo igitambo gikwiye, ngo igitambo cyo gutwikwa. Yesu ashimwe cyane. Nuko Uhoraho burya umushyize imbere muri byose, ukamwiringira, ukabanza intambara akabanza kuba ari wayirwana, byanze bikunze uratsinda. Nuko Yefuta agiye ku rugamba, arwanya Abamoni, arabatsinda. Muri Bibiliya haranditse ngo yarabarwanyije, afata ibisagara bishika 200, arabatsinda, arahafata hose. Nuko Yefuta yaje gutahuka. Urabona ko umuntu agiye ku rugamba, umusirikare atahutse mu gihugu, baravuga ati batsinze urugamba, bafite uburyo babivugamo. Umuntu wese ahari akumva ko ingabo zitahutse zatsinze urugamba. Yesu ashimwe cyane. Nawe ndakwifuriza gutahuka, gutsinda urugamba urimo, kugira intsinzi mu rugamba rwose urimo. Ariko iyo ntsinzi uzayihabwa n'Uhoraho, iyo ntsinzi uzoyihabwa n'Imana. Nubanza gushyira Imana imbere, ikaba ariyo ikurwanirira, uzotsinda mu izina rya Yesu. Yefuta yashitse mu gihugu cyiwe, nuko akimara kugera imbere y'ibikingi by'irembo, umukobwa we w'ikinege, yari afise umukobwa umwe w'ikinege, yari yarabyaye umwana umwe w'umukobwa wenyine w'ikinege, yari yarabaye inkumi. Ngo niwe muntu wabanje gutunguka imbere y'umuryango we, aza avuza akagoma, yishimiye intsinzi ya se. Byari bibabaje cyane kubona umwana wawe w'ikinege ari wabanje gutunguka. Yefuta yiyumvira ko
urabona iyo umuntu agiye ku rugamba hari nk'aba bodyguard, abantu baba yasize muhira baraba umuryango, yiyumvira ko muri abo ngabo aribo bashobora guca baza kumwakira. Ariko wumva igitangaza Imana yakoze, wumva ikintu gikomeye kandi kitoroheye umutima wa buri wese, nuko ngo haciye hatunguka umukobwa we w'ikinege aza avuza akagoma asanganira se. Yesu ashimwe cyane. Nuko Yefuta akimukubita amaso yaciye yicambaguriraho impuzu yari yambaye, arababara cyane. Ye muri ibyo naciye niyumvira ko umukobwa yaciye amubaza tubaye iki papa, kuko yari azi ko aca amusanganira akamuhobera. Ntago ari uko byagenze, ahubwo se akimubona aciye yishambaguriraho impuzu aravuga ngo urambabaje mwana wanjye, ngo kuko ngo nahigiye umuhigo Uwiteka. Mu yandi majambo yarababaye kuko yari azi ko ahigiye Uwiteka ategerezwa guhigura uwo muhigo. Nshuti mwene data, ndakwifuriza ngo wibuke ibyo wavuganye n'Imana, uhigure umuhigo wose wowe ufitanye n'Imana, kuko bigaragara nk'ideni rikurega imbere y'Imana. Abatubanjirije bari bazi ko uvuganye n'Imana ikintu utegerezwa kugishitsa nubwo byobyenda gute. Nshuti mwene data, Imana yacu irahambaye. Imana yacu si iyo kubwira ibintu ntusohoze. Ijambo ry'Imana yavuga ngo guhigura umuhigo ntuhigure, ngo bitwa no kutahiga. Wofu mureka guhiga aho kutagurira Imana. Wumva ukuntu byari bikomeye kubona umwana wawe naho ataba ikinege ugiye kumutamba kubwo ku muhigo wahize. Naciye niyumvira kuri mama wiwe, mbe mama wiwe aho yarari ashiye kuba araciye arwara n'umutima yumvise ibyo bintu. Nuko umukobwa wa Yefuta yari umukobwa nawe yari azi ubushobozi bw'Imana, yari azi Imana icyo ari cyo. Yaciye ngamubarira ngo papa, niba ari Uhoraho Imana yo mu ijuru wahigiye, uhigura umuhigo. Ibaze, yaremeye ati niba ari Imana mwavuganye nta kundi untambe. Yesu ashimwe cyane. Byari bibabaje, ni ibintu bigoye kubyumvisha mu mutima. Umwana wawe ugiye kumutamba, kandi umwana w'ikinege nawe waba ufise benshi. Nuko umukobwa ariko aramubwira ati papa, ndashaka umwanya njye kuririra ubukumi bwanje, njye kuririra ubwigeme bwanje. Nuko amusaba amezi 2, agenda atora abagenzi biwe bagendanaga, bagenda ku musozi bajya ahantu nyine kuririra ubukumi bw'uwo mukobwa. Byari bibabaje, nziyumvira ari undi muntu wundi w'umunyantege nkeya utazi Imana icyo ari cyo, yari kumuha ayo mezi 2 yo kurira ubukumi bwe, agaca yurira indege akigira cyangwa akajya ahandi. Ntabwo yari kugaruka ngo amutambe. Ariko uwo mukobwa yaragarutse, amezi 2 aheze yaragarutse mu rugo, araza ngo se amutambe. Kandi se yari yavuze ngo azomutamba, ngo uzobanza gutunguka imbere mu ngo azomutamba igitambo cyo gutwika. Isigura yatizwa kumwica akanamuturira. Byari bibabaje, ni ibintu bigoye vrema. Hari benshi bo bivamo, ariko kubera ari Imana muba mwavuganye, uhigura umuhigo w'Uwiteka. Nshuti mwene data, nicyo ndaguhamagarira. Benshi murahiga imihigo, Mana numpa akazi, ngutangira 10, wamara kuronka amahera 10, amahera akagukehana ukabona ni make ntugitange. Mana nunyubakira urugo nzogukora ibi, Mana nunkura muri ibi bibazo nzogukorera ibi. Wamara kubivamo ukibagira Imana. Nshuti mwene data, ibuka ibyo waganiriye n'Imana, usohoza amasezerano, kuko igihe cyose uzomenye ko ufise ideni imbere y'Imana, igihe cyose uzaba utasohoje umuhigo wahigiranye n'Imana. Ndabakunda cyane. Niba iyo audio hari ikikumariye ku mutima, yihe mugenzi wawe kugira ngo yibuke bya bihe yagiranye n'Imana, abashe gusuhoza amasezerano. Iwe yemeye gutamba umwana wiwe, aramwica aramuturira, none wowe n'igiki cyatuma udahigura umuhigo? Nshuti mwene data, wibuke ibyo wahigiye Imana uyihigurire, Imana iguha imbaraga ubashe guhigura umuhigo. Shalom shalom.